Ljudi godinama mijenjaju te aute, kroz sezonu slažu nove, ali meni ovaj prirastao srcu i zato ga uređujem svake godine i sređujem. S njim sam dobio puno drugih jačih i novih automobila, tako da lijepo je to kad se čovjek navikne na jedan auto, to je ljubav posebna. Come and get it. Auto je bio običan 318 BMW, znači običan 318i sa 115 konja i odlučili smo se za ugradnju 328 motora sa 190 konja, normalno getribe, hidroručne, rollbara, sjedala i malo ovjesa za prvu sezonu. Vozio sam to 2 sezone, nakon toga smo ubacili jači motor, to je bio M3 3.0, 286 konja, pa koji sam vozio jednu sezonu, dobro odradio, ali to nije bilo dovoljno pa smo ubacili V8. Koji ima nešto jači moment, ali to nije bilo dovoljno pa smo u sezonu poslije toga stavili kompresor, da bi ga pojačali, digli na nekih 400 konja. To je mehanički kompresor koji je inače sa Jaguara i ima i nekakve te svoje nedostatke, ali to su problema sa dovoljom goriva, sa dižnama, sa tlakom, sa onim i onda na kraju smo rekli ajde vadimo to van i stavili smo šturbo. Turbina je iz Manovog kamiona i mislim da ono radi super, veliko kućište, super je. Ugradili smo dodatni motorić LR gasa kako bi osigurali anti-lag sistem koji omogućava turbini da se vrti u leru kad se pusti gaz, znači da drži okretaja i tu smo navukli nekakvih 520 konja i 650 Nm za ovu sezonu. Taj 4.4 V8 je dosta postojan i dosta je kvalitetan, izdržljivi su motori, dugotrajni, dosta su dostupni relativno. Tako da ono, ako crkne, složi se za ne tako velike novce i opet deri peru, jel? Pošto je auto 5-6 godina u driftu, dosta smo ga, kako bih rekao, izrabio, udariš u gume, udariš u nekog drugog, odpadne ti ovo, udariš čunj i jednostavno dosta se odsufao i tako dalje. Onda smo podnijeli kompletni lemarijski zahvat, napravili custom proširenja, malo veća nego inače zbog proširenih trapova i toga. I komplet M3, prednji branik, zadnji branik i ove još neke sitnice koje su baš unikatne, to smo doradili, evo auto ispao ovako kakav je, za ovu sezonu spreman. Automobil je složio autoservis Štambuk, a sve to na kraju ne bi bilo moguće bez mog glavnog sponzora Motordrifta koji je osigurao sve dijelove da automobil funkcionira besprijekorno.